Il-ħamis filgħodu rappreżentanti tal-Parlament Ewropew fil-Kumitat Libe analizzaw ir-rapport li sar dwar is-saltna ta' dritt f'Malta. Fi Brussell preżenti kien hemm Ulied Daphne Caruana Galizia. L-Ewroparlamentari Nazzjonalisti reġgħu ħatfu din l-okkażjoni sabiex ikomplu bil-kampanja ta' tixwix u jitkellmu kontra Malta. L-ewwel intervent kien mill-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola li b'ton aggressiv qalet li mhux se tibża tieqaf lill-Gvern Malti. This is what we are doing here. We are standing up and as a result we will keep pushing. Magħha naqat ukoll l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa li tenna l-isforz tiegħu li jkompli jiġġieled kontra Malta, pajjiżu stess. Din ġlieda għal Malta. Ironiku l-mod kif waqt id-dibattitu dwar is-saltna ta' dritt, David Casa rredikola liġijiet importanti li daħħal dan il-Gvern f'dawn l-aħħar 5 snin. Liġijiet importanti li jsaħħu s-saltna dritt f'Malta u l-Gvern Nazzjonalista naqas milli daħħal f'25 sena. Llum għandna fostna il-Ministru Owen Bonnici. X'ser jgħidilna? Ser jgħidilna li l-Gvern daħħal liġi tal-whistleblowers. Ser jgħidilna li daħlu liġi li tneħħi l-preskrizzjoni fuq il-korruzzjoni. Ser jgħidilna li daħlu liġi ġdida dwar il-medja. Fil-bidu tal-intervent tiegħu Casa faħħar ix-xogħol li għamel il-Kumitat Libe li kien parti minnu stess. Madankollu spikka intervent mill-membru parlamentari Ewropej Tanja Fajon li spjegat kif is-sitwazzjoni f'Malta hija politiġizzata wisq u l-Kumitat ma stax ikollu stampa ċara dwar is-saltna ta' dritt f'Malta. U juru wkoll li s-sitwazzjoni f'Malta hija polarizzata ħafna u għalhekk dan mhux biżejjed biex aħna nistabilixxu stampa ċara. Waqt id-dibattitu Marija Grappini, waħda mill-membri parlamentari Ewropej, għamlet referenza għall-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt u l-iskandlu taż-żejt. Aħna iltqajna anke mas-sur Austin Gatt illi huwa ex-Ministru u li kien involut fi skandlu enormi relatat mal-xiri taż-żejt u kienu involuti anke banek fl-Iżvizzera, eċċetera. Għad-dibattitu fi Brussell attenda l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Bosta membri parlamentari Ewropej ifaħru l-preżenza tal-Ministru tal-Ġustizzja Malti għal dan id-dibattitu. Għalhekk grata ħafna lill Ministru tal-Ġustizzja jinsab fostna llum. At the same time, I really appreciate the fact that the Minister of Justice of Malta today is with us. Il-Ministru għall-Ġustizzja qal li huwa sodisfatt li jinsab preżenti għal dan id-dibattitu sabiex jagħti l-istampa reali dwar pajjiżna. Qal li huwa inkwetanti kif min kiteb ir-rapport sejjes kitbietu fuq rakkomandazzjonijiet antiki. What's even worse that the people who wrote the report relied on recommendations which are either out of date or incorrect. Il-Ministru Owen Bonnici żied l-allegazzjonijiet li kitbet dwarhom Daphne Caruana Galizia qegħdin jiġu investigati. Fosthom allegazzjoni sensittiva dwar li l-kumpanija i-grantija tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu. Fil-fatt dan ikkonfermah David Casa. Ser jgħidilna li għaddejjin inkjesti maġisterjali f'Malta. Il-Ministru Owen Bonnici qal li qegħdin naħdmu biex nipproteġu s-saltna ta' dritt li hija tant tal-qalb il-Gvern Malti. Enfasizza kif il-Gvern Malti huwa gvern trasparenti u lest li jkompli dialoga sabiex tingħata stampa reali dwar pajjiżna. I would like to invite the members of Parliament to engage in a healthy and constructive debate. We are here to answer questions. We are here to provide answers, to tell you the true picture, what is happening in Malta and what we are doing to strengthen the rule of law, which is close to our heart, which is the basis of our democracy, the basis of our European value, and it is the reason why people like me and all the rest of the government are giving their lives and their careers to make Malta a better place.